Pozdrav dragi moji i dobrodošli nazad na moj YouTube kanal. Kao što vidite, danas se bavimo opet noktima. Izradit ćemo jednu božićnu manikuru, tako da možemo zapravo odmah krenuti. Na noktima već imam dosta dugo lak koji na sebi ima šljokice, tako da me vidite da trenutno kidam 10 kao plahtica ove folije. Obična folija koju možete koristiti u kuhinji i 5 blazinica sam prepolovila na pola. I pomoću tih blazinica i folije ću skidati sav gliter. Ovo je najjednostavniji način da skidate gliter sa noktiju ukoliko se on zaista jako čvrsto drži, a u većini slučajeva kad god je gliter ili ga ima puno ili su ove onako velike čestice kao što ja imam na noktima, treba će im poprilično da se otope, tako da zamotam svaku blazinicu na nokat pomoću folije i ostavim da stoji nekakvih 10 minuta. Ja nisam mogla naravno sve zamotati sama, tako da mi je sestra pomogla, ali 10 minuta i nakon toga prilikom skidanja zaista odlazi sve. Bilo kakve ostatke da imam na noktima sam povukla pomoću ove strugalice, vrlo nježno, sve ostalo je spalo normalno sa blazinicom i nakon toga sam ruke oprala. Za današnju manikuru odlučila sam koristiti ovaj Essence set koji trenutno imate u drogerijama, s obzirom da se može nabaviti. Htjela sam vidjeti što je unutra i kakvi su proizvodi. Imate apsolutno svašta nešto, imate ulje za kutikulu i također olovku sa uljem za kutikulu, rašpicu koju sam već probala i dobra mi je. Zatim vjerujem da je ovo također za uklanjanje kutikule i 2 vrste učvršćivača. Ja sam u ovom trenutku uzela ovaj štapić u kojem je zapravo sredstvo za uklanjanje kutikule i s njim sam lagano pogurala kožicu. I nakon toga naravno morala sam oprati ruke. I potom uzimam ovo ulje. Prije toga ću naravno sa rašpicom proći i rubove noktiju kako bi im vratila oblik ukoliko su se negdje malo oštetili. Također sam prešla gornju ploču nokta. Ovo ne radim uvijek, ali kad skidam gliter znam napraviti zato što mi zna biti ploča nokta lagano oštećena, pa se to onda vidi kad lakiram drugi sloj laka na nokte. Tako da vrlo nježno samo sam zagladila ploču nokta sa mekšim dijelom rašpice i nakon toga sam nanijela ulje u velikoj količini na apsolutno sve nokte. Poslije toga ulje umasiram dobro u svaki nokat. I potom kad operem ruke dobro, nemojte zaboraviti oprati ruke jer ulje će u krajnjem slučaju upropastiti manikuru, tako da prije nego što stavite nekakav bazni sloj laka za nokte, dobro ih operite i onda možete nastaviti dalje. Ja koristim ovaj iz Essence-ovog seta, mislim da je ovo sa džumbirom ako se ne varam i stvarno mi se sviđa, jedan je od rijetkih koji se baš trenutno još uvijek nije napuhao, izgleda dobro i fino onako zagladi nokte i baš brzo se suši, vidjet ćemo na duže staze. Ovo su 2 nijanse koje sam odlučila koristiti. Avonov Gel Shine u ovoj predivnoj ljubičastoj boji. Stvarno predivan lak, njega sam imala prije kad sam skidala, vidjeli ste nijansu. I ovo je OPI nijansa laka, onako crvena koja u sebi ima lagano, onako kao sedefasti odsjej. Prekrasno izgleda. Sa crvenim lakom sam u potpunosti prešla sve nokte za početak. Dakle, ofarbala sam cijelu ploču nokta prvo sa crvenim. I pomoću štapića uvijek mičem odmah sa kutikule višak laka kako se ne bi kasnije morala mučiti sa skidanjem i topljenjem pomoću acetona.
I nakon toga uzimam ljubičasti lak s kojim sam samo dijagonalno povukla, dakle, pola nokta na ova dva srednja koja su mi zapravo trebali biti naglasci. Na njima ću raditi pečate i vidjet ćete da ću odmah imati nekakav pečat, međutim ja sam ih odradila 2 puta jer prvi put nisam baš bila pretjerano sretna sa rezultatom, tako da ćete naknadno zapravo vidjeti točno što sam napravila. Na crvenim noktima sam odlučila istočkati točkice pomoću Avonovog bijelog gel laka. I to sam dakle ponovila na malom prstu, kažiprstu i palcu. Nakon toga nanosim ovaj Catriceov šljokičasti lak preko i volim ovaj lakić tako da ga stvarno stavim u debljem sloju i izgleda stvarno prekrasno. Volim šljokice tijekom ovog razdoblja, tako da zaista ni sad nisam štedila. Sad vidite pločicu koju sam odabrala i dizajn koji sam odabrala. Pločica je sa eBaya, Born Pretty, i potražite nekakve njihove Christmas Born Pretty pločice i sigurno će vam iskočiti i ova na eBayu. Za stempanje, odnosno za pečat, sam koristila bijeli lak od Avona koji sam povukla točno po dizajnu kojeg sam htjela. I nakon toga kad prenosim ovaj dizajn na pečat, povući će zapravo puno više toga što ne bih htjela da se preslika na nokte, tako da ja zapravo sa jagodicom prsta skinem to sve, ali nažalost ovdje nisam primijetila da mi kamera nije snimala, tako da nemam snimljen taj dio. Uglavnom očistim sve s prstom dok mi ne ostane samo ovaj dio. Evo sad vidite, dakle, konkretno dizajn koji želim i njega onda fino preslikam na nokat. Radila sam dijagonalno, tako da ću i ovaj dizajn staviti dijagonalno. Evo kako izgleda trenutno na mojim noktima. Preko ovog morate preući samo top coat, a ja sam prije toga odlučila, dakle, staviti malo Catriceovog šljokičastog laka na ljubičasti dio manikure i to je bio pun pogodak jer je zaista dodalo ono nešto, izgledalo jako lijepo. I nakon toga zapravo najbitnije je da nanesete dobar top coat. Ja sam koristila ovaj Markov gel, dakle od Avona. I uz to uvijek koristim ovaj Fast Dry Spray za nokte, znate da ga obožavam, tako da evo ga, ovo je zapravo završna manikurica. Ako ste trebali nekakvu ideju kako možete jednostavno efektno urediti nokte za ovu blagdansku sezonu, nabacite glitera, izvucite te festivne nijanse i uživajte u tome. Ne zaboravite, družimo se svaki dan, ovaj cijeli tjedan, idući također sve do Božića zapravo, pa i pretplatite se ako već niste. Pratite me na mom Instagram profilu, ostavite like i to je to, dragi moji. Do idućeg puta želim vam puno pozdrava. Ćao!